Assalamu alaikum arkadaşlar. Bugün başka cumuş koyarız. Kırışanı жабуу мындай строй материалдарды алып портерге жүктөп алып мына шерик мындай строй материалдарды жүктөп алып барып иштейбиз. Андыктан видеону толук көрүңүздөр. Айдап баргыла деп. Таңғы саат 7. Ишке жөнөп атабыз. Мына портерди берип атат бизге. Sağındım senin nazik gününü. Haydi dedi dedi. Doçalar var doçalarda, doçalar var doçalar. Daça kenda bir yere. Baş. İşte Anday nesileri alıp çıktık kırışanın üstüne. Sularda kılavuz bugün sun işlerdi. Maşına beni çıkarıp verdi. Kötürüp. Bu jaqtar ушундай бай адамдар жашаган айыл экен, дачага окшогон тынч тоолордун арасы. Биз ушул чал кемпирдин үйүнүн крышасын үстүн жаап берип атабыз. Бүгүнкү ишибиз ушундай. Үстүдө жаап атышат. Мен мында ашкан мусурларын капка салып коюп акырын иштеп жүрөм. Мына рабочий портер чачап калыптыр. Ушундай дачасында ушундай кооз дарактарды эгип коюп, чал кемпир экөө эле жашайт экен. Алдын эшигин алдын бүт. Бардыгы газон. Büyük balık nesesi var. Baldarı, nevreleri çok okşaydı. Pek öyleyken. Kışasın hazır. Çağrımın bütün balık. Taşlı bütününe kaldık. Tukanlar. Şunda iş buluyorlar bizde. Arbaytta bugün kırışa yapmay. Geçeye karağında bölükte cumuş. Şunun kırışasının üstünde de şunda alıp kaptap. Namlandaydı. Mutfayan kalk otken. Kareyizler. Kırışasını açıp almayı yok. Üstünde de kaptap. Çağıp taşlaydı. Hazır saat 12'den ötüp kaldı. Abet kılganlar. Kötü tavız.
Ошо иш кандай экен? Жеңил бекен, оор бекен? Комментарийга калтырыңыздар. Тамақ ішіп келіп қалдық істеген жерге. Это. İşte bitirdik туғандар. Bayağı kırşanı красивый қылып қойдық. Кинодағыдай үйлер екен бұяқта жалынам. Biz daha yem büttük yem yattığımız. Мына баяғы. Çuçuğu kabara verin, karhen kadın ben tanıdım. Damlar, nasıl ne?